iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-ura nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Sarang karak ko man ni Adora, tataan no, numabalin. Ayun mabit laeng tayabak. Simrak itay iti kwarto na. Ket san ko nga amaw no nakaturog kitay. Wan tata. Agyaman nagtata. Ay, awan makunak iti pamilya ni Adora. Nagsayaat ni tataan no. Uray makunaan anumudalaeng. Sapay kumataklunan nakmatan ni Adora. Sorry no nasingak titurog mo, Adora. Awan na nyaman na. Nairitip ko matan. Narigat mo't no napaot titurog iti aldaw. Amok kami na day off mo. Iso nga imayak. Ketsi ka. Awan ka dit sa rek mo iti opisina yo. Adda? Ang madama iti sekretary ti kumpanya. Sa balila talaga no adda bukod ang negosyo. Wen, negosyo dahi dyan nga impundar da mama. Kenday di papa. Nasayahat launay dagiti nagannakken ka. Gaputain sa gana da husto ti agpaaiken ka. Awan mat ka di makunak iti dahi di papa. Nagasat tulahunay ti makasimpong alam. Kat sika. Sika ti pangisagotak iti amin, Adora. Anya? Kuma, iyat nagmamatan tigasat ko. Itinurok na ko nga ayat paragan ka. Amom, Andrew. Salsaludsudak iti bagi. No apay asyak pa'y tinagdatunam. Idinto ta, ado ti sabali amas na ikarikan ka. Sika ti maikari. Agsipod ta sika ti ipitpitik ti pusok. Ken idikdiktar ti panunot ko. Ay-ayatan ka, Adora. Nga uray nagtao daklaeng itinanong mo, akaamaan? Sana lapad day ta. Wano, ti kadidakila nagbaetan ta iti edad ti rason. Adinak maayat. Mas natataenganak iti walo atawan kan ka. Para kanyak, saan aday ta ti pagrukuda? Apay ngarod nga aging gaita. Ket dinakpay la aklunan. Nauma ka din nga agur-uray. Saan met ket di? Ngem, uray basit la kumaanam nama. Basit laangan apanawan. No, makauray ka. Makauray, nasayat launay tatang. Ngam no saan, mabalin namot ti bumiro kiti sa bali. Ay, ti saludsod. Ay ayatom ka din ni Andrew. Jakilibak tatang. Agayatak ka ni Andrew. Ngam, ting-tingitingag ahusto tirik na. Kan, kinapudno na kanya. Ay katuan Narigat ti agbabawi iti udi na tatang. Husto ka. Nang runa, no makapagkasar kayon to. Tangan damagakling. Anya data, sir? Best friend kayo kan Adora. Amok nga ado ti amom maipapankan kwa na. Nang runa iti love life na. Anya? Ada ka din kaayan-ayat na? I know, Sir Jake. Awan pa, hingam siyempre. Adakras na. Kasta ka di? Yes, sir. Apa ang damag yu? Uray agar-aram kan kwa na. Awan? Asus, panagkunayo ka di, sir. Kat titiday di akin napintas na. Awan agar-aram?
Sungbatan na kuma iti diretso. Ado, sir. May sa kadakwada ni Andrew. Andrew? Yes, sir. May sa CEO iti Montano Enterprises. Kasta ka di? Nakit-kita yun dayjay, sir. Ta sinukon na kami kini Adora iti na minsan. Wen, nakit-kita kon. Ngam, not so familiar iti kinasasino na. So? Anya ita, sir. Ibagak tipod no ken Kalin. I like Adora. Oh, wow. You like her? Siyempre, amuya, sir. Sa balit ti kayat asawan, ti like, kan ay ayatem. Anya? Ti kayat aturungan ti like, wano kayat, kat may turong iti may salanga banag, idinto tano ay ayatan. That refers to any, person. Am I right, sir, Jay? Sinalbagan day Alin. Na may saan na ka. Ngam uray pa'y asino ti makabalubal ko kan Adora. Sa anak basta sumuko. Uray asino pa'y Apulano. I don't care. Ikari, by all means, masapul nga agdinag ni Adora kadagiti dakkulap ko. Naibagam ken kwa na data? Uwan! Masurong na kami? Kunam na no asino? Naibainan nga rud No, adabain na. Ay, saan ko lang kumaasong bata ni Tikas Jay ngam nasa irak namin itim pagana? Anya ka? Ay ayam akayat na laang at agikwaan? Kinapod no na. Maditi dating na kanya. Super lasto. Iso nga rod. Nakitang gayak langan. Kat, kasan, kaopisinahan tayo mo't ngamin. Day tangarod kat. Narigat mo't ano pabainan iti husto. Tama nga no anyakit di ti aramidon na. Nang runa kat, mediate superior ta. Oray pay. Basta, husto ti aramidet, kan awan da ka sir aramidet iti trabaho. Ala, bay amlatan. Actually, awan pay mo't imbagbaga na kanya. No pay, madlaw kumat. Dagiti paludip na. Adora, mabalin ka ding awisan ka Furadina? Ha? Sorry, Sir Jake. Ada pa panan mi kanlin. Kasta ka di? When, sir? Sige. Ngam, sapay la kuma. Tadi nagtupayan iti sumarunong awisan ka, ha? Makitan to, sir. Ibagak kan katipod no, Adora. Crush ka. Ano niya? I want you, Adora. Sa anak nga'y ayam ang magustuham, sir. Ado ijemol. What? Sir, tao Saan abanag wano ay ayam laang? Sige, sorry ha. Panawan kayo pa dito, sir. Naatap ka kaslaog sa Adora. Ngam pagbalinan ka kasla karnero. Mastos na talaga. Sana makauawat iti sao. Ay, naku namon, friend. Nakapoy ti IQ na. Uray man awan makiboy-boyfriend no kas matlat ka bastos na. Kan kaangin. Saanan? Ay, dito yakon din na. Manong driver. Pakibabanak man la dito Thank you Atoy, share ko iti taxi. Saanan? Bay amon siya ton. Si kakit di. Para day tala Hey, kasla na pudot ti ulom
Wan tatang, masurunak nga mi iti dayja a pangas a kaopisinaan mi. Anya? Mabastusan na kitimbaga na kanyak. Iti na minsan, binagaan gaya man nilin. Ang inulit na latang ang baga kanyak ti kasjay. Anya nga mi, timbaga na aya. Kunanakit din na kayat nak kano. Anya? Sa anak nga ay ayam. Jakpay ko na. Anya? Kras nak kano. Kayat nak. Ay, naglukaw. Sa bali ti kayat, iti ay ayaten, tatang. Ah, Presko kiti talaga. No saan lang nga iso ti superior mi. Saan ko lang amun. ay na, naglukumatan. No kasjay lang ti ugali na, tatang. Bumiro kaklangan iti sa bali a pagtrabahwak. Anya? Wen tatang. Masaya nga naklaang iti kabayag kun ijay. Ngamnawan pagpilyak. Agikatak, tatang. Ipakadak nga umuna ti ay ko dito balayo. Taamangan no makasingaak. Saan? Una yun, data. Agyaman ak no kasta, Dora. Okay, see you. Agan-anad ka, ha? Thanks. Bye. Bye. Kunak no asino itayan di nakabagbaglo. Si kamit gayam Andrew, iho. Hadan sakit di papanama. Jack ilibak mama. Pasyarak ni Adora. Talaga? Ay, alakat. Lalaingam, iho. Wan mama. Barang no iti dati apa ng pasyar ko kinkwana kat masukdal kumatan ti ayat na. Ay, una. Mama, agyaman ak ta magustuhan nyo ni Adora. Iti likodan ti kasasada iti biyag. Amom, iho. Nagtaodak met iti nakurapay a pamilya. Sakbayan nagasawa kami iti day di papaam. Wan mama, naistoryamat kanyak idi ni Papa. Ken ore da kayo. Ti pamilya day di papam ti adda mabalin na. Ngam syaket nanumula ang tinagtaudak a pamilya. Amoy mama, kasla maulit ti pakasaritaan ti ayan ayat yu iti day di Papa. Kada kami ken Adora. Kaslakas tagarod iyo. Mala, sayaat. Awan makunak ken Adora. Taamok ti pamilyada. Sabong kang tsokolate para ken Karoda. Oh, agyaman na ka. Ay na, nagtaktak ka pa'y laang mat. Nagbanglon? Basta para ken ka. Awan sa mirak, Adora. Wow, how sweet. Agyaman na ka. Agyaman akmat no magustuhan. Wan mo ta. Magustuwak dagito ya sabong. Mabitlaang. Tamang sagana at iti mamerienda. Saan kan ngagtaktak pa'y? Adora. Ti ima, Andrew. Ay ayatan ka. Katit nagmukuman ti banagak di taposom. Talaga ka ti hanapudno ka kanyak, Andrew. Saan ka nga tamak maklatlaang? Saan? Idi kailangan naripnak nga agayatak launay kan ka. Andrew. Pangaasim. No adamat kay mo dingak di taposom. Di nakuman parigatan pa'y. Adora. I love you so much. Mama. Nakaragsasak unay. At last, mama. Ne, adan sakit di agpaiso pakaragsaka muna yan ako. Yes, mama. Agayan ayat kamin ken Adora. Oh, really? Yes, mama. Inaklon nanti ayat ko. Ay, alo ko yung nga rudel nga agkasar kayo na dak. Talaga magagaran kayon ama addaan iti apo ko? Ay, wen. Sige, mama. Iti sumaruno, ijaya kon ken kwa na ti panagkasarmi.
Kas itinakunakan ka, anak ko. Biyag mo da ita. Kang runaan ti amin. Saan ko asakupan ti pakasik ng ti pusom. At takan iti husto nga itad. Amok nga mumon tinasayaat kan saan para kan ka. Agyaman na kiti panakawat yu, tatang. Saan nag-akas ka dagiti daduma anaganak? Abyangan dala una iti pakasik ng ti puso dagiti anak da. Biyangan da. Ti pa nagpili da iti pakiasawaan. Ken asawaan na. Wen nga rod, tatang. Sika ti makidin na. Saan kit di asyak? Nukasta. Sika nga rod ti agpili. Man nakaawat kayo launay, tatang. Nupay. Kalikaguman lat ta tinagandak ti pagimbagan ti anak na. At ay kuman na saya at ti pagbanagan na. Nang runa iti estado ti panakiasawa. Di kay agdanag, tatang. Amok ang naragsakak to iti din na ni Andrew. Nga oray dakkel tinagbaitan iti idadmi. Basit laang dayta. Walo laang atawan. At ang tupay dagiti nasurok asa nga pulo. Ano labsam ti agsao kat inauna nga anaktan. Wan matkit di tatang. Ado ti kastang agpaiso. Age doesn't matter. At last, awanan tinamnama niya amok dita. Among friend, may saday taan nang iduron kanyak ang mga klonen ken Andrew. Oh, good morning, ladies. Ha? Good morning to sir. Naragsak kayo adwa Imbes nga agtrabaho kayon, kat sa bali pa ilat araramidan nyo. Sana bale, sir. Nasa papaymat. Kan saan kami mo't nga agliw-liway iti pagrabangan mi? Anya? Kan, pasari ag-overtime kami mo't, sir. Ngawan bayad na. Isa, sana log iti kumpanya. Wow! What a reason! Iso matipod no, sir. Nagbaybayad kayo ka din iti overtime mi. Uray na minsan, kat awan malagip ko, sir. Okay. Anya ka dit pakaragsakan nyo adwa? Ngamin, sir, makikasara ni Adora. Anya? Yes, sir. Oh, anyat makunayo, sir? Saan? Anya ka saan? Anya man ti panggedeng ko para itibiyag ko. Awan ti asino man nga adda karbengan na amakibiyang, sir. Ni Andrew to yung nawawan. Hello, honey. Hello, honey. Sukuran ka ito, madam, ha? Ag-dinner tayo tirwar, sakta nga itulod ka. Ay, Jesus! Kat ka sa nun nilin. Oh, no problem. Ikuyog ta. O sige, tayo baga. Kaasimat. Awan parikot. Oray kat kagayi mamet. Wen, ibagak nga rudin ken kwa na. Sige, honey. Love you. Bye. Bye. Maragsakan lakit dinilin. Isutimbaga ni Andrew. Ay, mabainak samutan, friend. Did you adda akapasalsali? Saan? Ag-dinner tayo lang. Okay. Sige man lang. Amangan nun, tulang akpay. Anya? Ay, susi ka talaga. Madamot kas dyan? Wan ka no. Agtulan ka no pabainam ti Gracia, amayawis. Ay! Nagadulakit din nga amom, friend. Awanin day ta. Naggasat ka lakit din. Nataer ni Andrew. Abdaman palin day ti biyag, kanasingpat. Apay, saan nagasat ka niya? Natural nagasat. Kunak no saan? Awan gayam. Malagip ko ti inaramid mo itay kanjeng. Apay kasi ti magamitay. Ay, wan. Tap nga mangir na din Saan na nga mo ti sasawan na kan sobra ti kinapangas na. Talaga nga ada dagiti kasta a tao. Kaputabak nang dat. Pagarupan ta nga isudan ti katurayan. Kabilugan.
Amagatang na amin akayat na wenno banag dito irabaw ti daga. Nga aging ka iti kalintegan ti may sa tao. Ay, pudno, dagita nga impagam Adora. Ngam uray baknang amin ni Jake ti kinabaknang dito'y lubong. Saan kunto at tutupan? Nasimbang pailaan ti panunot ko, Lynn. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ang mapunas ti sakit tinakam ko? Iti panangpaay ni Adora kanyak. Kagurak mo't dayjay alalaki. Saan ko ang maaklon? Nga iso tinakapasungbat, wenno inaklon ni Adora. Saan asyak tay sumukulatan iti dangadang? Aramidak amin akabalag, ket agkawag ni Adora ken kuana. Amumlin, aging gaita. Saan ko ang malipatan ti inaramid mo? Inaramid ko nga. Di panangibagam. Adandani kami nagkasarkin, Andrew. Anya? Piliya ka talaga. Nakitutak pa itim bagam. Tapno sa mardengan namang ring-ring-ring ka. Madanagan na. Ang mga niya ti mapanunot ng aramidan ita. Ay, kasi ti kinunak aganad ka lang. Saan ka sumurot kan kuana no awisin na ka? Talaga mat, asa anak tupulos asumurot kan kuana. Ibagam ka ti ni Andrew, tagkasar kayon. Anya? Ay sus, saan mata na? Urayak na isot mangibag iti dayta ha. Anya? Saan ko matakayat? Ako na nga grago taklaunay ang makiasawa ken kuana. Abay syakto ti mangibaga kan kuana. Anya? Wan, ibagakan kuana tagkasar kayon, ta mga numaagaw na ka ni Jake. Hala, noon niya natin mapanunot mo ako na. Wan, dito lang ti panguspusan. Tapno awanan ti maaramidan pay day Jay at Jay. No apay kiti adi makawa-awat. Kat di na maaklon ti pangagteng ko. Kaya't nakangarod. Ay, apo aya. Di adal mati ko na. Ngam apay akas Jay. Atras, agayan ayat kayo nga ruten. Oh, what's next? Kasaren agarod. Kayat ko amakitan ti agbalin nga apo ko. Anya? Asus, kasar adagosen? Siyempre kas may isa nga ina. Kayat ko mat amakitan ang nakasettle ka anak ko. Saan tayo lang amo ti dumtang kada tayo? Nang runak anyak nataang anak. Anyan, kapada yung launa dagiti gagayem kan ada iti opisina. Kayat da, agkasar kami kanon kan Adora. Idi maamwanda nga agayan ayat kamin. Huwan mat nga minanak. Anya pa'y lang amin titubang aya. Sana bali mama. Padasik to nga ibaga no niya. Tingi-tinga umuna no anya mat tisungbat na. Huwan anak ko. Saan mat laan na saya at mabayag nga gayan ayat. Lusya, kap-kap na kak ni Adora mama. Saan ko lang nga amukan ko na? Dahil talaang Ngayon panagkunak, saan nakmat nga tanga aklunan? No para-paraw pa ulaan kirik na kanyak. huwan mat kiti Iso panagkunak, awan parikot. Tapno di na kaya't nagkalay siya kamin mama. Mabaling ka kading awisan para iti dinner for the last time, Adora? Mabalin mat, sir. Basta kadwak ni Lynn. Anya? Sorry, sir. Saan ko akit nga daron sa adik ang pagkinaawatan kin Andrew. Numaamuan na sumurusuro takiti sa bali. Ngam saan nakasabsabalikan ka? Tasyak ti immediate boss mo. Uray pa'y, sir. Taamo na nga gray-rayo ka kanya. Sobra ti panang pabayin mo kanyak, Adora. Sorry, sir. Kanuan gayam. Agliwak. Anya? Excuse me, sir. Adaawag ni Andrew kanya. Sung batak labi eh.
Tagasin kanto after office hour, Han. Okay, Han. Orayan na kakinlin. Sure. Pangantay mo umana sa tanto itulod. Kalpasan na, adda pa pananta. Adda ngamin napatag-unay nga ibagakkan ka. Kasta ka di? Sige. Nasayaan mo umay ka. Ngamin, agaw-awis ni Sir Jake. Kasta ka di? Saan ka nga, Gwen? Ibagang adda pa pananta, ha? Uwan, saan ka ngagdanak? Saan ako ta talaga sumurot kan kuana? Ibagak, sumurot kadwak ni Lin. Nung naglaw ko, nasakit kinagam na. Anya ti amom, no dakit di sa bali apanggap na. Isuman. Sige nga Roden. Ingat. Love you. Bye. Love you too. Kasi di na ibagakkan kan, aganat ka ni Sir Jake. Wan, nung makikuyog ka man kan kwa na, wano adaawis na, masapol nga dala ta kadwam. Wano, siya kaya ba makadwam? Niso, timbagakan ko na. Good. Nariknak na sakit tinagam na. Iti saan ko apa nang pagusto iti awis na. Di ba yung Amo na lang arodan nga dan ka ayan-ayat mo. Awisan na kapailaan mo, tasiksi ka ha. Uwan nga ron. Asus nagri ka, Tadora. Anya ti amo, nadanto kiti sa bali nga ramida na kan ka. Adda ka di pa'y gaway mo? Talaga paspasaktan nak ni Adora. Pinabainan nak manin. Saan ang mabalin? Sakbay nga agkasardaken Andrew. Masapol nga adda maaramidak. Kita akman, no kahit dan tupay nga ikalaysa. Sigurado asyak matlaang ti pagtungpalan na. Ni kumalin ti makatulong kanyak. Anya nga tano kasaritak. Ofarak itinangato asweldo. Ken posisyon, basta tulungan nak. Lin, nagpakada kanyak ni Adora. Aglib ka no? Kasta ka di, sir? Kat napanunot ko nga ipayan kay tinangat nga to posisyon. Kan dakdak ka la sweldo. Anya? Ang tulungan nak. Anya kita titulong, sir? Tulungan nak amaya si dagkan Adora. Anya? Nasingit kayo iti tunggal maysa. Kan among amagusto ak unay. Kat, day tatikidawm akatukan? Ti ibagbagam kanyak a posisyon kandakal a sweldo, sir? Yes. Na isang sangayan nga oportunidad. Oh, I'm sorry, sir. Ngam saan ko nga ilako? Ti panagayam mi kini Adora. Anya, oray si kakadikat pabainan na. Sinalbag iya, Jake. Andrew, Talagang sakit di akayat nak asalinan kan Adora. Aw-awisin na kan for a dinner. Juan, kan kayat na pa'y atulong tap nawaya si dad kan Adora. Akatukat tinangato a posisyon, kan dakala sweldo. Pangas talaga. Ipagarot na ta amagatang na amin na panag. Pud na tayta. Ngam ora ikatan na. Naisot kayat na. No sa anak ngagtungpal. Awan anyaman na kanya. Lin, Jak tu ilako ti panagkayam mi kini Adora. agyaman akin ka ha. Agkasar kayo aminan, tap agsar din nga dadya pangas. Planok na rin nga baga. Isong ag-dinner tayo. Kalpasan na. Itulod kan tutad dan tupapanan mi. Ibagak kan ko na ti proposal ko ngagkasar kami. Will you marry me, Han? Sure, I will, Han. Agyaman na kanaragsaka kunay. Tasaan mo nagkadgadan ti jayakin ka. Ay, ayatan ka, love. No, kasta. Awan lason. Wenno ka po na pagkadkadak tinasudi panggap mo. Sige nga, Rad. Agsasarita tayo kadatatang mo kan mama. Pagsasaritaan tayong ti kasarta. Jak kayat nga agawan na kakanyak. Ano yan?
Amangan no anyapit ti daki sa pampanunutan na. Tapno maagaw na kalaan kanyak. Saan ko mat ngay palubos ha? Kayat ko pa yan ti matay. Ngam ti makaaramid kanyak iti dagas. Honey, Kinapuno na. Awan pulos pa nagtalag ko iti dayjay. Nukasta, umanugot ni Adora nga agkasar kayon, iho. wen mama, Ay, nasaya at nukasta. kasarita mi painitatang na. Formal akid dawag kan kwa na ti ima ni Adora. Katno anya ti kunana, dumanon tayon. Oh, sure, iho. Ibagam lang no kaano. Mamuan nyo mama, saan kayong hagdanag? Awan rason. Tapno laptak day ta panggapyaw. Agyaman na kiti pa nakaawat yun, tatang. Apay ko mga agkad-kadak. Kat day ta talaga ti orayag. Tapno nalagaan tiriknak asumina iti daytoy abiyag. Numakitak nga adakan iti natalgad nga ima. Wano kasasaad apanawak. Anya, amutan dahit ang ibagbagayo, tatang. Saan tayo at tanggal tibiyag tayo? Kendungtang apaspasamak anak ko. Iso arumbang launay anak kasagana tayo. Talaga asaan na si Mrek ni Adora, Lin? Saan ka di nag-leave, sir? Ay, uwan gayam. Makumikom da nga mina na mga sagsagana, iti pa nagkalaysada. Tanapod no nga tamot lang dayjay alalaki ken kuana. Ah? Kat si kamat lang tinag ko na. Anagdakkel ti baet ti edad ta. Walong atawan ti baet da, ngam adda ka ti parikot dita. Age doesn't matter kung nada nga ron. Nasingpot ni Andrew, sir. Nabayagan nagrayrayo ka ni Adora. Si kaman ti mangibagalin. Anyat mas maikari kada kami. Siya? Wano dayjay nga Andro. Langa. Kinabaknang. Anyat mas kwalipikado kada kami. Sorry, sir. Ngam ti makunak. Saan nga iti amin agundaway kati status wano kinabaknang ti pagrupudan ti napudno nga ayat. Anya? Ladingit at na may bagak ti kasto eh. Ngam, isunod ngamin ti pudno saan ka di? Iti napudno nga ayat. Awan kondisyon. Urian niya pa iti status ti may saat tao iti biyag. Tagapagkasar na matlangan, honey. Uwan, honey. Agal na langit tiragsak ko. Agpapan ka niya. Saan ko ang mas maalan tiragsak ko? Asino ti makaibaga? Nga ikalay sana. Idinto ta walaw atawan ti inaunaakan ka. Saan ati edad ti pagrukudan tinapod ng ayat? Kan may sa, ubing tilangam iti edad mo, honey. Talaga nga ayatan na ka. Siyempre, honey ka nga rod di idayaw ka. Agyaman ang honey. Kat ikarikan ka. Ayatan ka iti awan ka asping na panagayan. Same here, honey. I love you so much. I love you. Kasla tagtagainap lang nga makagdangat dito ayan nagiti windmills iti Ilocos. Idi pa hilaang kaya't kunti makadalan dito eh. Your dream come true. Uwan, honey. Ay na, nagmayaten. Pasig pa'y asolar, dagiti street light ta. Pudno da ita. Umay ka. Mapantay di giti baybay. Kamapantay iti ayan dagiti white tracks. Amay sa kadagiti tourist attractions dito Ilocos Norte. Uwan man. Kalpasan na. Agdiretso ta iji pagudpod. Uwan, honey. Siguro, agsardeng mat nga tanday ya, Jake. Awan rasong arang-rangan na ka. Siya kunti makasama na. Kan ag-file ako niti resignation letter ko. Wen, bayat nga awan pianak ta. Ag tinulong talangan na mangipataray iti negosyo tayo. Yes, of course.
Sigurado, ngagluksaw na dyan. Ken talaga asaan ang nagparparang iti kasarta. Anya ba dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.